2018 kwezi kwa mwenda mwaka ogu minisita omuhwezi w'ebyamataka Dr. Sam Mayanja akagarukaho itaka erya Rwobunyonyi omugombora ya Buraru mu district ya Hoima erikutonganirwa hagati y'abatuura n'omugiga Fred Mugamba. Gambeti bagisewo mangu ne bwenebamu abasirikale babiri bo bamobilizinga abantu babenga bonna bakulagana wamu. When I Kampala and Wednesday later today, maybe tomorrow or the other day, to just put a Inspector General Police, but reinforcing police to take it out. Hatukuchashira kugarura y'abantu RDC Rogers Mbabazi na chairman wa district Uthman Kadiri bagamaga mukuru wa polisi ya Hoima John Rutajera ayanjire okuhaya abasirikare okuhereza abantu burinzi. As the RDC, you seek for security from DPC, and the DPC openly tells you that no, I will not give you security to go to Rwobunyonyi. So I'm so much scared, by the way. Hawakino tinagena Rwobunyonyi kuteka yo law and order. Bokuhura aliyaba ine mundu Rwobunyonyi kabanga litekwija. Bokuhura bataka bagarukira itaka nokola ki kumanyisa okuhagira obusuma bwake bwa mataka. Bakakwate pikipiki za abaana pikipiki zilizo bakazehora buli kiro bakuzibara. Baitu DPC alemeire pikipiki ezo nkusaba abakwatwa abakuru na President Museveni abataka bawe bali hano bakubonabona amajuga sisirwe kyonka police kuyamba abanyagi ba mataka. Kinu nkibaza DPC aloli wano ntabaro koleki ontabala abantu basemereirwe. RDC Mbabazi omuhwezi wa Michael Chakashari bakwatanise na nyampara waba RDC zo mu Hoima Amalantu Musime bacire mbagarura y'abantu mu itakeri ahampaka ngwa karasi katukuri. Itaka hari babiri babingire hatiri yanyu echo ncho kwa mumanye. Umuntu kugaruka kubakwata wabo kuba mugarukire mu mataka gani kikija kusoboka kubaho. Omugambirizi wa polisi mu kyanga kya Albertine Julius Sakiza Alani nagira ngo abana bendo bulinzi bwa polisi babishabe mukuru wa polisi wihanga. Bona pine kubahereza nakaso cyuze kumajonga bitajyaga ngo tukushitinga polisi kikagaro. We Fred Mugamba nagira ngo abantu arababinjire kurekana yendo kubashumbusha barwo mu itaka ryishe. Itakeru bakutonganira roho buhango bwa square miles 3 kandi amaju aminji gakashenywa hutiroho n'amaramzo gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.